anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Yes, kuhana ati mwiroreri wa Jos Kenya official channel nidoka origi o hidalire nigetha ngorogi kumenyithia maramara hanika thiini wa ngendo citu cia mohoro. Nijeta Uncle Jos na nigukorwo ngitika riu thiini wa mitandao ya kijamii haria thiini wa Facebook. Matha Mwihaki Hinga ni akoretwo akiingirira uhoro uyu uria urahucisha Karangu wa Muraya hamwe na Essy wa Willy. Ririkana wega nigukoretwo ndakweretha hau gabere ati Karangu wa Muraya na Essy wa Willy hena kindu kirahanika thiini wa age makauga kwani mumeku nini ndigukoro ngirigiria lakini ri Matha Mwihaki Hinga ni akoretwo akiaririria uhoro uyu thiini wa Facebook account yake akauga atiriri, having listened to the three side of this podium proceeding between Karangu wa Muraya and Essy wa Willy, what is your take? By close of business today we will establish the gospel truth and put this matter to rest. Reure Matha Mwihaki Hinga ni akoretwo akiaria akauga atiriri, ngoretwo ngithikiriria mohoro ngoretwo ngithikiriria story ino ya andu staidi ithatu cia andu aya uria ukoretwo ni Karangu wa Muraya hamwe na Essy wa Willy. Akoya mafans ake, what is your take? Karangu wa Muraya and Essy wa Willy. Na riu akakorwo akira mashabiki akira mashabiki ake ati omothe ni akorwo akihinga biashara iyo nigetha gukorwo akimenya uma wohoro uyu, na akauga ni akorwo akirikania na uhoro ucio omothe ni akorwo agithirukia thiini. Na korwo wewe shabiki wake wa Matha Mwihaki Hinga thiini wa Telegram yake, basi ni ukoretwo na video kana ni ukoretwo ugikorana na video gaka ka Essy wa Willy ena ruo moige muno akiretha uria arakorirwo akigirio kuingira thiini wa event. Ndigera comment yaku thiini wa comment section na nitugo tukiareneria kahinda kangi gatari karaya. Ndita Uncle Jos na nigukorwo ngitika.